Ndabaramukije mwese abakunzi b'urukundo gatatu TV muraho murakomeye muri ivyura nanjye ndashima Imana ko yongeye ku mwanya kandi wo kuganira namwe ndashimira abantu bose barimo barampamagara bambwira ko inyigisho ndabahereza zibafasha kandi nkabashimira n'abandi bampamagara bashaka kwihana nukuri Uwiteka Imana Nyiringabo nabakomereze amaboko kandi Imana igume ibakomereza agakiza mu izina rya Yesu Kristo. Ndafite igroupe ya WhatsApp mvugiraho ubutumwa, ndakunda kuvugiraho ubutumwa cyane cyane umuntu wese yaba yipfuza kuja muri groupe yo mvugiramo ubutumwa kaze. Uwiteka Imana nabaho umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitatu nyamukuru ukwiye kwirinda kugira ngo nturyamane n'umuntu wari we wese atari umugabo we cyangwa se mutarashakana. Haleluya. Bene data nshuti z'umusaraba ndabakunda cyane kandi ndabitayeho. Yesu Kristo nabaho umugisha. Reka ntangire ku cyambere. Icyambere ni kiss, gusomana. Icyo nico cyambere. Reka manze sigure ku icyo cyambere navuze. Iyo muri ko murasomana ntago birangira aho ngaho ngo iyo kiss igume ku munwa gusa. Ntago iguma ku munwa ahubwo icigenda no mu mutwe. Imaze kuja mu mutwe igacija mu vyumviro. Uwo musomanye hamwe nawe muca mutangira kuvyumvira bigaca bigira communication cyangwa se communication n'umubiri, bigaca bifatana n'umubiri. Ni hahandi usanga abantu basambaniye mu vyumviro. Yesu Kristo nabaho umugisha. Mwene data uri muranyumviriza ni wirinde gusomana kandi murazi ko gusomana ari icyaha. Icya kabiri, gukoranako. Reka ndabasigurire rino jambo gukoranako. Hari ukuntu umuhungu usanga ari karagukora kwibere mbese yinjije ikiganza kiwa mwibere mvuze ino mu mwenda agakora kwibere ryawe. Iyo arikozeho haba hari intumbero ituma arikorako. Rero iryo bere akozeho ntago riguma mu gatuza kawe ahubwo rica ryimuka rigaca rija mu mutwe. Acagenda akabyumvira ku buryo bifatana n'umubiri wiwe ugaca usanga umubiri wagize iki wahindutse. Ni hahandi uzaca usanga umuntu yasambanye n'uwundi mu vyumviro. Kandi nawe mukobwa cyangwa se muntu wabyaye utayaronka umugabo cyangwa se utaja ku mugabo, nawe usigara hari ukuntu wiyumva kuko murazi ko umukobwa n'umuhungu mbese ni birakururana. Ibyo murabizi kubera ko ntago ari ibitsina bimwe. Ibyo murabizi birakururana. Nawe mu ruhande rwawe uca usigara wiyumva ukundi kuntu, nawe mu ruhande rwiwe aca asigara yumva ukundi kuntu. Mbese mu bisanzwe imibiri kagira iki igahinduka. Kandi ikindi iyo utangiye kumwemera agakora kwibere haragira n'igihe amanura intoke hariya hasi. Icyo ni cya kabiri umuntu akwiye kwirinda. Wewe uri muranyumviriza niba uzi ko utaraja mu rugo rwawe wirinde ibyo bintu. Aho ngaho uzaba uri kuririnda ubusambanyi. Ntuze wemera ko abasore bagukorakorako.
ntuze wemera ko abagabo bagusomagura ntago ari byiza, kuko baba ariko baratuma umubiri wawe usembura, baba ariko barasembura umubiri wawe. Ikigira gatatu, kuja gusura umuhungu, kuja gusura umuhungu ahaba. Icyo kintu reka ndagisigure ko iyo ugiye gusura cyangwa se mvuge mu ijambo rimwe ryoroshye, gutemberera umuhungu. Iyo ugiye gutembera umuhungu usanga ari umwe, ari wenyine mu nzu. Hariya rero iyo muri babiri, wewe n'uwo muhungu, aca atangira kuza kukubwira ati nyegera, nawe ukemera ukegera. Agaca atangira kukubwira ati inyicara ku bibero. Aho ngaho ntago wanga, kubera ko nawe kwifata biba byakunaniye, uca wicara ku bibero. Umaze kwicara ku bibero, uko wicara ku bibero ni kwa kundi bica bimuja mu byiyumviro, ugasanga umubiri wiwe urashushe, nawe ubwawe ugacushuha. Umaze gushuha, ndakubwije ukuri, Imana yo mwijuru itagutabaye, Imana yo mwijuru itagutabaye ngo igusohora aho hantu, ntago uhava udafashwe n'umutego witwa gusambana. Ntuhava udafashwe mbese n'akamashu kitwa gusambana. Mwirinde gusura cyangwa se gutemberera abantu b'abahungu, kuko mwembi muca mugwa mu cyaha cy'ubusambanyi. Bene data, nshuti z'umusaraba, ubu ngubu mwumvishije ibintu bitatu nyamukuru mukwiye kwirinda: gusomana, gukorana ko, no kuja gutemberera abahungu. Ibyo ngibyo mwabimenye. Subiremwo: gusomana, gukorana ko, no gutemberera abahungu. Ikintu ukwiye kumenya nuko wewe n'umuhungu mutari ibitsina bimwe, murakururana, mbese muri sumaku, murakururana. Ni mwihangane kugezaho mugira ubukwe mukabana. Ikigisho cy'ejo nari navuze ko iyo ugiye kubana n'umuntu mwabanje gusambana, uba utangije itafari ryitwa ubusambanyi mu rugo rwanyu. Mwene data urimo uranyumviriza, bino bintu bitatu ndakubwiye, nubifate ubishire mu mutima, ubigendane, uce ubishira no mu byiyumviro, ubigendane, ubyiyumvireho. Ibyo bintu ni wabikora, uzakwirinda gusambana cyangwa se kuryamana n'umuntu uwo ari we wese. Kuryamana n'umuntu uwo ari we wese atari umugabo wawe, cyangwa se atari uzagutora, cyangwa se mutarashakana. Mwirinde bene data, mwirinde. Haleluya. Muriko muranyumviriza. Aha ngaha ntabwo ndiko ndabwira abakristo gusa, ndiko ndabwira n'abatari abakristo. Kandi aha ngaha ntabwo ndiko ndabwira inkumi cyangwa imisore gusa, ndiko ndabwira na babandi bakiri mu rugo bafite n'abana. Niba ufite abana mu rugo, ibyakubayeho urabizi, ni wirinde, kugira ngo biriya byakubayeho ubwa mbere ntibyongere kukubaho. Wirinde mwene data. Yesu Kristo nabaha umugisha. Umuntu uwo ari we wese ari bwumvize ino video, Imana nimuhe umugisha, kandi Imana imuhe kubishira mu mutima no mu byumviro. Aho ngaho uzaba uriko uragwanya ubusambanyi. Yesu Kristo nabaha umugisha. Bye bye, ndabakunda.